Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل. يا
يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى
برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك. نويت الله تعالى أصلي فرض الصبح ركعة مستقبلا يداء إمام لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات فمسلم وما أنا من المشرك إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي عليك. اللهم سلمنا والمسلمين
اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واحفنا وإياهم أجمعين وشر مصائب الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى آل عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من
من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها
بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أهدى له الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Ukromo Palembang dan pemirsa live streaming YouTube YAEMA TV dan TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah SWT.
Alhamdulillah kembali kita dipertemukan lagi dalam Mutiara Subuh pada pagi hari ini Ahad 23 Safar 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025. Yang telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan yang akan menyampaikan ceramah dengan tema mensyukuri nikmat merdeka. Kami himbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf terlebih dahulu serta untuk barang bawaannya para jamaah untuk dijaga sendiri atau dititipkan dalam tempat yang telah disediakan. Dan jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Haziniyah ala kulli niyatin soleha bisril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan bertema mensyukuri nikmat merdeka. Pada Ustadz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأرض والسماوات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin wal mustami'in al-kiram, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku insan yang beriman, terlebih dahulu mari kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk berada di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam ruangan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Pagi hari ini kita berada di hari yang ke-23 di bulan Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2025 Masehi. Semoga kesyukuran kita, kehadiran kita pada saat ini
akan menjadi sebab di antara asbab terbukanya pintu-pintu berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi kesyukuran yang bernilai ibadah dan menjadi bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 17 Agustus tahun 2025, tanpa terasa negeri yang kita cintai ini merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. 80 tahun bukanlah masa yang singkat, hadirin sekalian. Apalagi kalau dibandingkan dengan standar rata-rata umur manusia pada saat ini. Kemerdekaan merupakan suatu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa kita. Karena bukan semata-mata dengan semangat ataupun dengan berbagai macam bentuk pengorbanan. Kalaulah bukan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka apapun bentuknya pengorbanan itu tidak akan menghasilkan hasil ataupun tujuan yang sempurna. Kalau kita membuat sebuah perumpamaan, maka kemerdekaan ini laksana sebuah pohon yang sudah ditanam oleh para pahlawan bangsa ini. Meskipun mereka sendiri tidak sempat untuk memetik hasilnya, karena di antara mereka ada yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk bangsa yang kita cintai ini. Dan kepada kita anak bangsa ini, tentunya jangan merasa puas ketika kita sudah menerima sebuah pohon yang sudah ditanam oleh para pendahulu kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga dan merawat pohon kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik. Kita tentunya tidak ingin pohon ini cuma sekedar menjadi pohon tanpa dapat bernaung, tanpa dapat menikmati kebaikan ataupun manfaat dari pohon tersebut. Kita harus mampu untuk menjaga pohon kemerdekaan ini. Banyak cara di antara kita untuk menjaga kemerdekaan ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, kata Allah, maka mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan kepada Allah lah semua perkara dikembalikan. Menurut sebagian mufassir, makna dari kata kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi adalah sebuah bentuk kemerdekaan. Kalau Allah tidak meneguhkan, tidak mengokohkan, maka kedudukan suatu bangsa itu belumlah dianggap sebagai orang yang merdeka. Kita merdeka, ini berarti Allah yang telah mengokohkan kedudukan bangsa kita dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kedudukan mereka dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aqamus salah,
Mereka mendirikan sholat sebagai sarana bukan semata-mata ibadah, tapi untuk membentuk moralitas dan rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini hadirin sekalian menggunakan redaksi yang berbentuk jamak, aqamu, mereka mendirikan sholat. Ini bermakna pelaksanaan sholat yang baik itu adalah berjamaah. Maka ketika sholat selalu dilaksanakan dalam kondisi berjamaah, ini akan menjadi satu simbol sebuah persatuan. Apakah itu di masjid ataukah itu di musola. Maka bersyukur ketika kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaki dapat melangkah ke masjid, beribadah sholat berjamaah masih dapat kita laksanakan di masjid. Sholat termasuk salah satu wasiat yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat beliau di akhir hayat beliau. Rasulullah mengatakan as-shalah, as-shalah. Bahwa perkara sholat jangan sekali-kali diabaikan, jangan sekali-kali dianggap remeh. Karena sholat inilah menjadi barometer keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dilaksanakan di masjid. Jika kalian melihat, kata Rasulullah, orang yang langkahnya selalu ringan menuju ke masjid untuk salat berjamaah, fashhidu lahu bil iman, maka persaksikanlah oleh kalian bahwa itu orang adalah orang yang beriman. Ketika pelaksanaan salat berjamaah telah dilaksanakan dengan baik, wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat sebagai bentuk kepekaan sosial seseorang terhadap sesama, terlebih lagi dalam hal ini terhadap kaum muslimin. Kita seringkali mendengar ungkapan bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain laksana satu kesatuan bangunan yang kokoh. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ungkapan ini sebuah ungkapan yang benar, walaupun dalam prakteknya belum sepenuhnya terrealisasi dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Tidak sedikit di antara kita yang kita temukan orang-orang yang berpikir bagaimana dia bisa sukses, dirinya enak tanpa menghiraukan kondisi orang lain. Justru yang seringkali kita temukan ketika orang lain dapat bala, ketika orang lain dapat musibah, ketika orang lain dapat ujian, kebanyakan kita cuma pandai mentertawakan keadaan orang lain. Kita hanya pandai menebarkan protes, menebarkan cemoohan, menghambur-hamburkan kalimat cacian dan makian, bukan untuk menebarkan kebaikan atau kemanfaatan yang kita miliki. Nih. Zakat juga merupakan satu upaya untuk melepaskan diri dari keterikatan terhadap harta dan duniawi dan materi, juga untuk membersihkan kalbu dari sifat-sifat bakhil. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang muslim kadang-kadang beranggapan zakat itu dianggap sebagai sebuah beban, hadirin sekalian. Oleh wajib baik zakat itu, barangkali kalau zakat itu sunat, pada zakat dia. Alasannya apa? Akan sunat juga. Tidak sedikit kita menemukan orang-orang yang beranggapan sunat juga, apalagi wajib. Coba berapa banyak orang yang kadang-kadang merasa sayang dengan materinya ketika mengeluarkan harta dengan nominal yang cukup fantastis, lantaran untuk menunaikan zakat. Tapi ada pula di antara seorang muslim itu yang
Justru malah gemar bukan cuma sebatas yang wajib dan zakat, tapi juga dengan sodakoh yang sunnah. Nah, sesungguhnya inilah wasilah untuk mendapatkan kesenangan yang hakiki, bukan cuma ya di dunia, tapi kesenangan yang hakiki dalam kehidupan akhiratnya. Karena memang dunia ini bukan tempat kesenangan yang hakiki. Dunia ini cuma kesenangan yang bersifat sementara, hadirin sekalian. Bukan hakiki. Maka itu kalau nak mencari senang, yang sebenar-benar senang, tidak bakal ketemu kita di dunia ini. Sampai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam kitab hikamnya, man talaba ma lam yukhlaq faqad ad'aba nafsahu wa lam yurzaq. Barang siapa orang yang mencari sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah di dunia ini, dia nak mencari senang, Allah tidak menjadikan kesenangan yang hakiki itu di dunia. Faqad ad'aba nafsah, sungguh dia telah melelahkan dirinya sendiri. Walam yurzak, dan dia tidak bakal mendapatkan karunia itu. Seringkali kami sampaikan dalam ceramah, bahkan di dalam khutbah. Coba, ukuran senang di dunia ini di manalah batasnya, Pak? Ukuran senang di dunia ini cuma sebatas sampai hajat, tidak lebih dari itu. Silakan bukti ke. Ya. Ukuran senang di dunia itu cuma sebatas sampai hajat. Ada wong kepengen maki HP baru, Pak. Pokoknya terbayang-bayang dengan HP baru. Pagi, siang, sore, malam. Teko semayang, lagi melang-melang pikiran. Tahu melang-melang? Itu aku tidak tahu juga bahasa Perancis ya. Ditakdir ke Allah, ada rezeki, pacak beli HP baru. Senang hatinya, luar biasa. Besok rasa senang itu sudah berkurang. Lusa rasa senang itu semakin, hari ketiga hilang, muncul lagi hajat yang baru. Coba, lah motor baru pula hajatnya. Bukan main, segala cara. Uji bahasa wong Jepang sekintang dayo. Rijo sehinggonya dak pacak kontan kredit jadilah. Sampai hajat beli motor baru, senang hatinya. Besok rasa senang itu sudah berkurang. Hari ketiga semakin berkurang, hari keempat muncul lagi hajat yang baru. Benar? Dah habis-habis hajat kita. Maka itu rasa senang itu di dunia ini tidak lebih cuma sekedar urusannya sampai hajat. Kemudian yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Cara mengisi kemerdekaan itu, mensyukuri kemerdekaan itu dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf Pak pacak kalau. Adalah suatu kemunafikan kalau seseorang merasa dia tidak mampu untuk beramar ma'ruf. Ngajak gawe baik ni, ngajak tujuan baik ni, siapapun bisa melakukannya, kata Imam Ghazali. Munafik kalau orang itu ngaku muslim, kalau orang itu ngaku mukmin, tak sanggup beramar ma'ruf. Nah, apa susahnya ngajak orang berbuat baik? Benar kira-kira. Tapi yang sulit itu adalah nahau 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Perkara mencegah dari kemungkaran itu tidak semudah kita membalikkan kedua telapak tangan. Karena kita harus berani berhadapan dengan realita, dengan cita-cita idealisme hati kita yang kadang-kadang tidak sejalan, hadirin sekalian. Kadang-kadang kita harus dihadapkan untuk mencegah kemungkaran itu justru dimulai dari orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Ini berat. Dan memang sadar atau tidak sadar, kadang-kadang ujian itu bukan dari wong yang jauh, Pak.
nak jadi wong baik, nak jadi wong bener, nak ngajak wong baik, nak mencegah wong dari sesuatu yang tidak baik. Justru kadang-kadang objek pertamanya adalah orang-orang yang terdekat dalam lingkungan kita, dan menjadi sandungan ujiannya juga dengan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Dan ini terbukti dari awal sejarah kemanusiaan. Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah, anak kandungnya dewek mati pembunuhan. Nabi Nuh alaihissalam ngajak kaumnya beriman, tahu-tahu anak kandungnya dewek yang membangkang. Sayang Nabi Nuh kepada anaknya, tak kepengen anak celaka, tak kepengen anak binasa. Qala ya bunayyar kam ma'ana, oh ya anakku, naik sini di atas bahtera anak, biar kau selamat bersama kami. Ini cintanya wong tua dengan anak, Pak. Cuma anaknya lah kadang-kadang kurang ajar ada yang dengan wong tuanya. Ada apa banyak kira-kira anak yang kurang ajar dengan wong tua? Banyak. Ada ya? Siapa? Lah, tidak sedikit kita temukan anak yang kurang ajar dengan wong tuanya. Apa jawab anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku nak naik ke atas gunung yang bisa menjaga aku daripada air. Gunung ternyata yang dia katakan tinggi belum seberapa, hadirin sekalian, dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selesai Kan'an, anak Nabi Nuh mati. Kenapa? Tak usah sedih, kata Allah, wahai Nuh. Kenapa? Sesungguhnya dia bukan termasuk golongan orang yang soleh. Maka itu kita hidup ni apa dia, Pak? Nak kita bangga ke? Coba. Kita nak bangga dengan apa? Dengan harta. Ada masanya harta itu habis. Kita nak bangga dengan pangkat, kedudukan. Paling lama 2 periode. Hah? Bener? Nah, kadang-kadang tak selesai seperiode. Dijumput di kawan, pakai baju rompi oranye. Jumput di kawan pula, pakai rompi pinknya tak? Oh, giliran punya jabatan, subhanallah, mentereng, berkilau penampilannya, Pak. Luar biasa. Sampai pintu mobil lagi dibuka ke, telunjuk lancip, sebanyak wong nurut. Nah, ngadepi mic, ngadepi kamera bukan main, gagahnya hebat ngomong. Giliran lawaki rompi oranye, pecah ayam negok karet, ngadep dinding. Ada kan? Nah, berarti kamu nonton juga. Ya berita-berita yang ku tonton dulu lah, Pak. Kamu nonton juga kan? Nah, berarti tidak bohong aku tuh ngomong. Nih, coba. Fir'aun tuh kurang apa, Pak? Fir'aun tuh kurang apa? Coba. Segala usaha untuk melanggengkan pengakuan ketuhanan dilakukan oleh Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Ngaku Tuhan, Pak. Hebat tak pengakuan Fir'aun? Hebat? Hebat. Cuma kendak aku tuh berpikir, Fir'aun ngaku Tuhan, lagi masih mati, apalagi kita ini buntu bengek mati nian. Janganlah cak kepakam-pakaman. Itu nah, Kan'an, anak Nabi Nuh mati. Anak Nabi mati. Nak bangga waya-waya anak ustad. Ini peringatan buat kita, bukan untuk ngomong siapa-siapa, hadirin sekalian. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Rab, ujiannya luar biasa. Lama, Pak, tak punya keturunan. Nangis di sudut Ka'bah, Rabbi habli minas salihin. Minta dikaruniai keturunan yang soleh. Allah ijabah. Dapat anak laki-laki, diberi nama Ismail. Barulah anak-anak besar, datang perintah anak semata wayang, sembelih. Ya Allah, kalau ujian ini, Pak, terjadi dengan kita, gila pacak, bunuh diri galak, jangan macam-macam. Oh ya Allah, pacak murtad, benar-benar, Pak, kalau terjadi dengan kita.
Ya Allah, lama ku pinta ya Allah, yakin aku berdoa, ketika engkau kabulkan, engkau datangkan karunia, baru aku nak bersyukur, nak gembira ya Allah, tahu-tahu disuruh sembelih. Kalau bangsa kita Pak, kemana keadilanmu ya Allah? Kira-kira benar? Nih, disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, luar biasa jawaban anaknya, qala ya abatif al-ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah apa yang diperintahkan Allah. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ikhlas, sabar. Nabi Ismail Pak, sembelih. Itu Nabi Ismail. Mael ini hari nyembelih abahnya. Lah berapa banyak anak yang nyampakkan kehormatan wong tua? Coba. Mak bapak taat, istiqomah, ibadat ke masjid kelanggar, duduk majelis sana sini. Tahu-tahu anak tangkap polisi, sabu-sabu, hancur hati mak bapak oleh gawe anak. Yang tadi istiqomah, tak lagi muncul ke masjid. Ngapa mang tak ke masjid? Malu nih Ustaz, aku oleh gawe anak. Rasa tak kuat, aku nak berjalan ke masjid, sebanyak rai wong di masjid, ngawasi aku kalau. Itu rasa di dia, Pak. Tapi tidak juga seluruh wong di masjid itu akan memponis dengan ponis yang buruk. Tidak. Ini hadirin sekalian. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya pun justru dari orang-orang yang terdekat dalam kehidupan mereka. Tapi dalam hal ini Rasulullah tegas dalam kepastian penegakan hukum. Ini yang dicontohkan dari Rasulullah. Bentuk nahi munkarnya. Dan ini terbukti ketika ada upaya dari beberapa orang sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk melobi, meminta keringanan hukum atas seorang perempuan dari suku, dari Bani Mahzumiyah yang melakukan pencurian. Sampai mereka, ini Bani Mahzumiyah ini suku terhormat Pak, wong kayo. Mereka berupaya untuk mencari jalan, siapa yang kira-kira bisa menyampaikan kepada Rasulullah agar perempuan ini bisa mendapatkan keringanan hukum. Akhirnya datanglah beberapa orang sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Kamu datang nak minta keringanan hukum? Nah, kata Nabi, wallahi law saraqat Fatimatu binti Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, aku dewek letak tangannya, kata Rasulullah. Tak kati pula anak Rasulullah mencuri. Itu merupakan suatu penegasan bagaimana penerapan hukum yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ketika hukum sudah diterapkan dengan adil, baru merdeka. Tapi kalau ada ketidakadilan dalam hukum, yang mana bentuk kemerdekaan? Bentuk kemerdekaan. Adanya keadilan dalam penegakan hukum, ini lamanya baru merdeka. Maka yang pertama, hadirin sekalian, paling tidak dalam mensyukuri dan mengisi nikmat kemerdekaan ini, kita salat berjamaah di masjid. Yang punya kemampuan, tumbuhkan kesadaran, kepekaan sosial dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah untuk membangun satu kehidupan masyarakat yang baik. Kita sedih Pak kalau nyingok wong Islam di pinggir jalan menadahkan tangan. Apa kita tidak tersayat ketika kita melihat seperti itu? Semestinya bagi mereka yang diberikan kemampuan, tidak pantas kalau mereka nyuruh orang-orang fakir berbaris di depan pintu pagar mereka. Atawuz zakah, menunaikan zakat. Datangi karena mereka adalah mustahik. Tunjukkan ini zakat hakmu, ini zakat hak engkau. Itu baru benar. Ini zakat, yuk tahu si pulan suruh ke rumah, ada jatah dia. Lah, tidak begitu Islam. Islam itu kalau kita punya kewajiban zakat, berikan, antar, itu sudah hak mereka. Nah, kesadaran ini perlu kita bangun, hadirin sekalian.
Kemudian penegakan hukum sudah berjalan dengan baik. Ketika ini sudah kita lakukan, maka selebihnya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi akibatul umur. Bagi Allah lah, kepada Allah lah segala perkara kita kembalikan. Di sini manusia tidak perlu berlaku sombong, berlaku congkak, menepuk dada, membangga-banggakan segala fasilitas, membangga-banggakan banyaknya pengikut, membangga-banggakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Semua tidak berarti tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat kemerdekaan yang kita rayakan hari ini sampai yang ke-80 tahun tidak ada artinya. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas rahmat Allah Subhanahu, dan jangan diingkari, semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengisi kemerdekaan adalah dengan menjaga persatuan. Jangan menjadi orang yang memecah belah, memprovokasi orang lain. Jangan saling menghujat dan memfitnah untuk menjatuhkan, mencampakkan kehormatan orang lain. Mengisi kemerdekaan bukan cuma dengan sekedar memasang lampu-lampu hias, bukan cuma sekedar memasang bendera berwarna-warni, umbul-umbul yang berwarna-warni, bahkan bukan cuma sekedar dengan lomba-lomba yang kadangkala terkesan tidak mendidik. Berapa banyak dengan alasan memeriahkan kemerdekaan, tapi ternyata diantaranya diisi dengan lomba-lomba yang jauh dari tuntunan agama. Bukan budak kecil, Pak, ini wong tua. Uma-uma disuruh manjat pinang. Uma-uma disuruh main bola. Begoyang lah galo-galo. Yang nonton bapak-bapak kanji. Ya terserah kamu lah, nak ngatok aku vulgar, salah, memang itulah faktanya. Tapi carilah kesan lomba ya, yang sifatnya mendidik. Jangan sampai melenceng daripada aturan-aturan syariat, aturan-aturan syariat. Cobalah ibu-ibu suruh main bola pakai daster. Setuju tak kamu? Nian agak belok nonton duluan. Nih. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini ya bisa menjadi pembuka wawasan berpikir kita tanpa sedikit pun ada niat menggurui. Tapi ini semua dalam rangka saling mengingatkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini, duduk kita pada pagi hari ini di majelis ini ya, dicatat sebagai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk hadir di majelis ilmu, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan nazar pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kita bubar meninggalkan tempat ini, melainkan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daimatan bidawami mulkik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minasy syakirina billah. Allahumma ja'alna minal 'arifina billah waj'alna minas sabirin billah.
واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.